Ngisala bemnyama makhelwane 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 Kelwane kanti kwenze njani ngakwenzani ungiliselani ngagcina singabangani angazi nami sabangani mina bengazi ukuthi manakelene ngomakhelwane kumele nibambisane amanzi nithelelane wena ukhetha ungisa phansi esikhundleni sokuthi sihlekelelane ukhetha ungiphuca ubuhlakani bami esikhundleni sokuthi ungicela amasu sicobelelane makhelwane kanti ngakwenzani asilungi into zami imili impilo yami solakala uthi wena ongifihlela amanzi amnyama uma ngizama ulokhu ungifakela isinyama simnyama indlela zami usuphezu kwamandla ami lo mthwalo ngithwese wona sengikhathele mina ukuvana ichitho ngifakela zona makhelwane ngiyasho leza ngicela ushwele angazi nokuthi ngakwenzani ngimbonge ehlukumezekile makhelwane ubehla amanzi amnyama noma ngizama ungifisela bemnyama makhelwane